Masoge mwancho moligelia Jumapili ndengi ya karibu sana ase episode ende yo morobeli bwanje to morobeli bw'ekebiro ase Facebook na YouTube inyora buna Ensara Joseph Mose iwa inyora nabo kutubwate una Getembe TV KISII ase nsemo ya YouTube na Facebook nabo gwekara wikire gali ya YouTube subscribe like share na ndiko waligelia chi video cheto onyo gutete kanyoro morobeli buno yo igama pema gose onyo ogwetira ase nsemo ya TV aiga YouTube ya Getembe TV KISII no okoye nyora asomoro bulibuli tukuliara roni kwaliganetie amangana amaya na ndamange ayo abera gukorekana ase eikengima kurugotiani kwaba cabinet secretaries gusaba CS kurwa amangana akorekanire guchimaga gaigapuna aba Kenya by the way bali the best Abakenya bari abaya asoko ba eyewitnesses yana sumuntu uri okukorera igintu kirya korekana na abakenya ko tevinda ina yande amange now ekartu guchaka by the way aba cabinet secretary gusaba CS mbaba abagotianiwa na kurwaigirira bari gusinto bwate omo cabinet secretary yomo okurukwanga Honorable Ezekiel Mbaki Machogo yuri kurigie ekirugo kyobo governor kurumaga gaigabwe county ya KISII aka Moshe I, Ezekiel Machogo Mbaki, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, so help me God. Now, niga kwiriri baga ryo kabeire se sector yo gosase ministry yo Professor George Magoa na ekero muntu butambe kero muntu ari tayire gosekero muntu atigire mirimo getasukire gochi ase ao nkonyorwa roko baye bintu gete. Now Professor George Magoa nere ntochi tumuinyore asamangana ya education asengencho yebintu kadaiga ase bintu geteke mo bibere bitatu nambe yemo Professor Magoa buye tamanyete gasi yae niririe. And on the issue of first of all, look at me very well. Do I look like a minister for public education? Or am I a minister for education? Namba ibere ekarochi school chalo seku by the way Magoa tamanyete nga exactly chi school ndi chigo seku na ndi chikuigoro. We have said they can start reporting from today. Go around and you'll find quite a number of them will have their teachers at school. But we have not said schools are opening. I think it is about time to call our children back to school. But we have not said schools are opening. Inamba ya gatatu Magoa na bwate nchara yogo deal. Oma tabarali na bantu bako nengigento. Yani bako investigate na bako insist sana, bako sistisa, Akere gento kiabeire gosekero monta kwani gento muralengo takaro manya gochime mono. Now Magoa na bwate nchara yogo deal na bantu na. Yes. Let me explain to you in simple English. Which part of that English don't you understand? Anyway, amatemo manene pi Magoa itera se ministry yechisemi ose wizara yechisemi yani education na mangana CBC na CBC to yakwa niribwire sana asomurubiriga abw'ekebiro esababu ngusana nonjare ngoro eyo yirete Magoa gutwara a hard time yani gutwara chinga kichinkongo ase emeremo yae lakini rero tubwateri chibu asengencho yake eshida yatokira se CBC bono finally tubwateri chibu asengencho twamanyirenga problem yarokorwa ase CBC nelinga abalimu bagotumana abane bintu lakini mbako ba onye ndina baro bako babali anga problem teyo na siku nyingine nasikia walikuwa wametisha unga tulitisha unga hapo mkapera na mlikula mikate wapi watu kupewa ilienda wapi walimu ndio walikula tena kwani walimu siku hizi wanakaa na mnawani walimu wako na mchezo sana atasema ati CBC ati wanataka ungeacha hapo ndio hao wanafika hapo kwa ofisi alafu wanakulia huko
Anyway, ekarato kendete kochia kumuinyora gose ekarato kogenda kumumiss magoase engencho ya mangana yo omo cabinet secretary omoya bwe wizari yo ye chisemi omoske Ezekiel Mbake Machogu aka Moshe tiango turaranere nga inkiabwate igoro ya shibishi Moshe shibishi nga kitu ko chakonyekora gose. Alright, anyway, congratulations bwana waziri Ezekiel Mbake Machogu ekaragendete usekara kuchikoswa bisi nyare gukorera abakenya emiremo abuna omwaziri bw'echisemi ekara tugutana nayo tutambuka gucyase county ya Nyamira no ege ntukiriki abereke gwetana na semitandao sana TikTok, YouTube, Facebook na nekemo igoro yo musacha omukuru ase ensemo ya Nyamira no niko tukiniri ase amate gose generation gose society elituma etenga umusacha nero go discipline umusubati usinero go kongonto musubati nkaga ali sebinyora oise ko gwego korokorwa ase jirani agamenyete gani ko manyanga oyomba ba Brian go discipline mama Brian lakini account ya Nyamira binte very different kabisa ground yake different ase ngenche yake ase account ya Nyamira abasubati niko bakonyorosha ose niko bagotwanga basacha kweli eli ogeri gari abereri goetana na gari se emitandao tengo turalitegara ina ajite kaleto musubati onde kuru Nyamira igangeto bokong yanga tari konsiberia niga kongita chindo akongita pakatata byaro gambire kina kya moninga inje mamo mino nya kongita amatenge inenga kyao na inje nenga kyane iga kontiringa ngo mobori ga yokuru ga kongita chindo chitege omorangu ogocha nyomba ndaigolete bwangu gaki eonchande gete bono munga bono na chiete kyombu kuyo bosi ntarete tibwanga arage iganchande gete igo akongita ongira bwa bagami bagamba matega okorete bosi nyande ngyo komoitera bono onchande gete gaki matago ngoja bono na chiete kyombu igoro nkagenda polisi ko moripoti kumbe nero chiro eganyorete nkurwaga geumbu ese abangina bechiro ko moringa igani nje kwa chikuripoti ese ribumbulie ngayukuru ngamatebga. By the way, abasubati they are very creative. Abasubati na bantu bamaite kora sebinto. Rero ba manyiro obo ngaini gete ekarama itenga na kongerete ngo gotwangale. Igago gotwango gokura. Paui baba brani nkyo komboli. Bono isiko gali chijirani chima itenga naye ko discipline abantu bakunyumba. Kumbe nayo gotwango. Kurunga kia maige tukunyura basubati kurwa ase ensemo yebuku ntubwate babo Hawa yani Eve kurwa ase Adam and Eve mukundu bweden ntubwate babo Delila lakini naki ebuku goteba gusinga kia marandi goteba igoro yabasubati abaiga pastor liko ndani yao sikia sasa moncha moji wanawake wanakula watu wanamaliza wewe TV tumia akili mwanaume waponinga sai podo mingi Mungu akipatia maisha tumia akili mwanaume mon toka kwa wanawake na kuambia hutawazana nao moncha moji wanawake wanakula watu watakula urudi nyumbani sikudanganyi wanawake watakula urudi nyumbani na kirogeno mubungo nyari bari chache omo uske Zahiri Janda na bwate nchira akuruwe discipline which is abasubati abaiga because actually oborembo na obo abasumbuire. Now what we do omobunge totebi yangu we are going to tax you mupende musipende. The taxes are going to be very punitive. Now this is what I'm saying. For example, if you are buying a makeup at 3,000, as I said, I'm going to bring this bill which I am working on it and make sure that we triple those prices. For example, if you are buying, let's say, a makeup at 3,000, you'll be buying it at 9,000 shillings. I'm telling you. Hii mambo ya makeup, we are not going to negotiate with the ladies. Ekartukutina na yugura se county ya Nyamira, lero tikankuire paka se county ya Nairobi ya capital city, yani karansa unoli konta itengo tali pake capital city. Now, tuensi tu inyolete omoibio yomo obeire viral ase mitandao sana. Umanyekanite buna John Kibera no moibio umanyekanite sana na ndo ole unique yani ole kivyake asengenje yake obobibu aye mbwale ngo obobibu kawaida obobibu aye asengenje John Kibera nika kaibire chi coffin chisanduki chiri chigotindeka abantu balia abakule. Now akanona kunya gwetana na gali se mitandao na nyorete clip kia yakemo akoerere story nga niki kiagerete usenga kirete bakagacha gotigo boibi kero muntu nabate ngentu tukora keke songo nga turning point yani ngentu kireke go kobera gwatebanga arongo toba igongo tikapia mangana
Wacha niwaambie leo na utanikumbuka one day. Ogopa mambo mawili. Ogopa serikali wasiitane juu yako na uogope raia wasiseme huyu. Nilikuwa kwa gari ya gazeti pandi ya nyuma na panguza jeneza vumbi. Nikiwa mule ndani na panguza, wenzangu mmoja ndiye anaendesha gari. Kenyatta Avenue Nairobi saa 2 asubuhi. Ndugu yangu, drama. Gari ya gazeti ilipigwa risasi zaidi ya 15. Mimi nikiwa ndani. Nilisikia conviction. Pea ai life my friend. Na baada ya risasi ya kwanza, ya pili, mpaka ya mwisho kulia. Jeneza hiyo tulikuwa tumeiba. Ndiyo ilinisaidia. Niliwaza haraka. Wakifungua wapate nimekaa chini. Na jeneza hapa. Na wameua hawa na hiyo mgurumo. Wewe unaonaje? Niliingia ndani ya jeneza ndani faster na nikakufa nikakauka hea. Nikaona sijakufa kamili, nikakata pamba ya kando, nikauma hapa, nikazima roho. Hapo ndio niliitana mbinguni, nikaambia Mungu, ukiniokoa hapa naokoka Eva. Wewe unaweza iba tena. Eva. My friend, nikiwa ndani nimetulia kama maiti. Maajabu ya Mungu. Polisi walitoa zile mili ambaye wamepiga risasi, wakaweka maiti ya kwanza chini, wakaweka ya pili, wakaweka ya tatu. Na walipomaliza walifungua nyuma. Nilisikia kaka nikakufa tena. Askari kuangalia ndani walishangaa kuona jeneza ya dhahabu. Wakashindwa ni ya kazi gani. Wakamshawishi askari moja aingie, aangalie imebeba nini. Bahati ya askari mwenye aliingia, Mungu naye ambariki. Nadhani maishani mwake hajawahi patana na maiti ikiwa serious. I think buna toriga kero monto ngakie mukwenyorira asigete gotebi yani bwate situation gete osole asigete mpaka otebi Nyasaye nga literally igogokwana na Nyasaye kwa mutenga Nyasaye ikekero kia matemo ayega gukondusio ropi gokongetera gokongetia pi na bero monto mya na atiganire instead yo gotiga ebibe Nyasaye goeteria gwa change ebibe, which means maybe watiga kirikiagere to gaikagabo now waso asanga igekongire wa Kenya. By the way, na bantu bale the best aba yakegema ase okoba eyewitnesses osase ogo kotebinga ngi yakorekana okonyaro mu Kenya nabaikana stega kwanya rose omubasokano nova omukenya niga gutumekano enta na kali za sauti ki egari ya cha pa. Wakati iliingia kwa ile daraja hiyo daraja kwanza ikaanza kukatika, nikaanza kusikia mlio kama kwa na ndio kwanza hapo nikaona hiyo dereva akiwa peke yake ameanza kutiririka huko chini kwa mto. Hiyo kwanza lori imeanza kuanguka na ikaaguka kwanza. Huyu mama anaishi kwa hii nyumba na huyu mama ana bwana na pia hata anajisumbukana. Huyu mama ako na shida kweli. Alafu sahi tunasikia bunduki na tuangala hata tujui bunduki imetoka wapi. What I'm thinking is that we need this election to be the happen that when the Americans, you see, the Americans they want the elections. What? To be the happen that when the Americans, you see, the Americans they want the elections. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. I saw the car. She flying like a horse. Hey. But no worries. Unfortunate. Going well though. I think we Umegonga nini? Amegonga the block. Wapi? In the shop corner. Wapi? Yeah. Ndio chabarabara? No. Yeah. Stone Age. But particularly tulikuwa naita sindano nido na choka tukaita axe. Na mti tukaita mti tree. Na kufanya hivi tukawasha moto na tukaweka kuni. Na myself she took up to Thompson Falls, upande kunaitwa Mulechao Fondo, up to my home, up to my father. Aba Kenya, they are the best ever.
ase video yeri tuko by the way ntwarenge asomoroberio eta eikia eta ntwarenge no oyomo okurwa gusokorwa nga carwax gose fundi Carlos oyure korosi ache machine echigokora kiregentu yani erekera kurigeriga opportunity akora ne yokorosi machine orosiri machine chigo kenye cabbage orosiri nini lakini egentata totebeti orosiri ni machine yokogesa. For example, ekero kwasimikire bituma byago byabere binene byabere bikire ngaki bikogeswa tachiti gototebinga ebitume ebi nabwate machine yokogesa. Lakini rende solution nerega solution ninki igoganetie esese type yiga ekokonya kogesa yiga nere machine yokogesa. Na umanje murigiria asomuro bwekebiro litukolia rero nimbwate omogani aiga ase studio nigakorwa mweshimiwa Michael Moseti Omari na nigari nominated MCA gochase bunge gosiase bunge ya county ya KISII ase kurwase nsemo yeibeno na uyuiga talimo MCA ogo okawaida uyigana mu MCA kolendo bwate oborema bugotarora nabo igo nigaro omochama goso munyakerugo bwe kyombe ky'abantu balia bamenyete no bolema ao ase kenyamboro bakorwa people with disabilities so PWDs ase litukulia ne tubichi usanganere aratumanyia nga by the what does it take nga kikunyarikana omonto otobwatyo ko nyara gukora aro MCA na nkia ko represent Maria ase serikali ye county ase Facebook anda kombata ngoro Ensara Joseph Mose na bogo YouTube Ensara Joseph Mose tubwate buna Getembe TV KISII ase Facebook na YouTube. Umurubiri bwekebiro kwira nore tobaisa koska.